Talo falava Samoa le atunu pele le loto le nganga male fa moe ina ua toro minute le ua te ali titie le July 5 le teimia matou au kila nei New Zealand ia po matou New Zealand au ilona tafa tele o folo fa talo fa toy e siata fo ima fa o win le tu male unanga ala BluTV po lo ngan TV le fi vai ngole fiafi ya me se foi ore nei aso mo o to amatai foi ia leva yaso ui o le aso lo so marval o le masina o mati to o seanga ona tanto pato fale ia mati ya ai fiale lo to le nganga mar fa mo ya o lo o marutao lo to so fu la le ia me se foi o le tanto wola ya awa foi le taita inga lo tanto matai sidi le langi melea o te toyo folofa ma fa talofa ia ma fa filo ia tuai ia te utau Samoa na tu pele wo ma pa anga ma mai le tatou BluTV mai se fole o nanga le Bluwave le aso ma le aso le ngato tatou update ia o le sheina fo o tatou proclame ia mai se le fo ila le tulanga ia tatou fa sala longa mai lava le aso fu se ia pa ia le aso fraile ia se vanga na fo ia ia ni tulanga fo ile le tatou fa pitoa o tuinga ia se to na i ma vainga fa pena ia ele o failo fo ina alolo tatou wo ma pa anga mai le tatou unanga nei ia awalau fa soa o lau share i tatou live nga ta fo ile oni sio tatou politini o lo ma fai ona tu ina tu lunga ile aso ma le aso ia malo ia te autou o le aso nga fuwa ia pisi aso i kau fa ku nga ka fo ile pisi aso i tau fa matamatanga tai tu langa o le usuai fo inga ruenga ia wifi o le fa fenga taulo usu ia o le empty o lo pocket ia wa everything must go the weekend o le teleana tatou io te vanga ila to o lo mama fa pe ala to tanga tupe mala to ia e piu tatou fu le o masangi fa ngole o langa ho le e so ifua fa se vaiva ia e o ma fo ile mama fa wa ka ki finga nga ile weekend ia amata fo ile le matanga le vayaso ia ona to e pia kau fa ola fa so ngata fo ile le tulanga ai te turunga ia o lo maru me o mai langa le o tatou matai sili le langi o watu fo ile weekend ia mona lava singa ai mese fo a taile lo fo le tua le ua mafai potopotonga tele wa matou fo se matou kalesia ia o le aso anafi le aso mulimuli o tulanga fo ile le tau le som lo tulunga le som e wala nga lela ua mafai ona la te fai matou sauninga ile fresa ia wa le ufatanga le lua se lauanga ilunga le faino mera mo potopotonga i totonu o Maota ia po o no fonga te telefon o fafo la ko ia o so ale me o la lengia ia wa o le utala wala fo ise limiti o ilato e mafai ona poto ia i fafo outdoors ia pe o tafau matafanga pe o tafau o apa pakiwe fai fafo ia o le se ki ale na tulanga o le lautele o se tato tunu ia o te ronei ia lo lava le fai le faiva atu foi o lo manuia me uma ile lofa malanga le o le tato matai sidi le langi o folofa mfatalo fatu ia te utole to te mai mo mai le taimi o le afiafi
Ia o lo filifilia foi le unanga le BluTV e fai mau soa tu mau e le aso ma le aso. Ia awa fo ina inisio a tātou whaatalanoanga ia e ngā teilea e ofiso o tainga lau tele ma tātou ministai Samoa. Wana i kalo foi o aso lua, aso lulu, aso tofi. Ia mai se foi la le aso wharaile. Lea ua yeili si tātou aso whaupopore ia e bauai foi tātou so tanga i Samoa. Ia ma le unanga lava foi a le malu o le malo. Mai se lava foi i lantou o lo avea ma komesina lango le tātou tanga ruenga. Ia awa fo inisio ma tā upu whaaloto i fale e ma whai o nā whea. Ia e le tātou prokalame. Ia ese mai ma tā upu lau tele e mai sio ma tā upu i tūla fono. Lea ngā whatau lima i le whionga le minista i aso tofi o vai aso te itasi. Ia ai whatalo whatu. Ia te oele te mai mo mai ma le to tele lavo i la tau o ma paanga mai. Ia be ta watu rau suafa pe le ta uatua. Ia e ia ile taliturunga e sila fia e le tua. Ia lo wanga le lei le shei no tātou proklame le aso ma le aso. Niso nei tātou update mai Samoa. Ona o le tātou o le sunga ia Lorenzo o le tātou whai news, update ma Pacific News o le tātou BluTV. Ia o si o uso o lo fea ngai ma lana holiday tūlanga o le whamana tuina o le la anniversary. Ioi. Ia ma si ona whale tua, momoli toi fo ila ma lo whanga. O le e amu ia o e Lorenzo. Amu ia o e fufinge uma. Ia all the best. Good luck. Ia toi le uso. Ia po lau fionga le tole a foa. Ia o le whai news o le ala fo ila lea. Wa alua si o uso e whailanga anniversary holiday. Ia ma alua tua ia ma mantou news. Ia te lofa ma wase se tato o tonga i le o ngā te tonu o le vai. So nei ia au te tamu whaila vai lunga i le proklame ma le proklame. Ia e tau tu ina atu nisi o tato update. E ala atu le tātou proklame o le tau te iae mōlo tau lau sila fia me se fōi o le fonga whafonga maua si o tātou atunu i le atafa o le kirope o te lo fōi a wai lunga o penga te whailangi nisi o tātou update. Tūlanga i le whaama i tātou Samoa le whaamawina mai se lau varu se furu ma le lua keise so le aso ia i le lātou politini lava ma le tāra le natu ina mai le vaveao mai lava na nafi ma le vaveao le tai au nei le fa mawina mai ai se lau varu sun malelua ia cases community cases ia po ila to wa fia e to tonu lava so tato watro savalia kwa ila ilunga ma tato cases ile afe lua se lau tonu se furu maliva afe lua se lau tonu se furu maliva tato community cases i tonu so tato watro o Samoa no nuinga asaule alula wa do emer solo yo fama iyo o fai sikau masau marasau sawa la osa o te tonu lava i upolu afe lua se lau mare tonu i la tou ua afia i le COVID afe lua se lau mare tonu i la tou loba afia COVID te tonu lava i o le motu upolu o le motu i sala fai si o mātou motu e fai mea mawhai tonu su mareono i la tou olo wha mawina ua afia pepesia i le Omicron po o le siama o le whaama i o loo pepesi nei. Le ala i le tātou whainomera na e afe lua se lau tonu se funu mareiva. Ai la tau. O le tala fia i la utirutilo atu mare mai tau atu. O le numero i la tau o loo i Maota ngase. O le ua pa ui lalo le tonu. Iyo e. Tonu. Ona winga laha e fua whaare maa fau. Mai le toa tele o i la tau o loo afia. Afe lua se lau mon tupu le utato iai. A le saule report i la tau lava o lo i Maota ngase a e le o ni tūlanga o ngaunga. Ioi. Ia e na o tolu. A e o le tūlanga i le ICU po o le intensive care po i la tau fo ia lea o matua o ngaunga lava tūlanga e iai. Ia e leise tātou whainumera o iai nuinga ia te au fo ia ma le tūlanga o lo o tātia mai e le wha mai Samoa. E pei lava o le vaenga a le soifua maloloina i nei au te roa. Ma le tua nei New Zealand. Wa le o toi tau popo le tele. Wa le o toi tilo tele le matanga luenga. E se concerning o le numera leo i lantou o PCA. E anga o le alu le waharo le Omicron langa o le fo ua tele na wa tatala nisi nono tanga. O pipisi ala. Alu alfa pa ia pipisi. Lono winga pa ule mea. O e lava ia i le leo au tapenanga. E tele mawai. O le whainu mera lewa a manta o na tilo ma sila iai ia le matanga ruenga o soifua maroloina o kamala le frema
ole numero le fare mai pe o numero le la tilo yai awanga nga fare mai ya e lua me yai fare mai ke ai kua por fare mai ai siu e leo fa mawina se tanga jau ma liu pe mai mauri soifua i le fa mai te tonu lava o tatou i Samoa rono winga le ise maliu ya pi yelanga leo le li e ise so le ICU pe tinga inga onga ya fa ftai le tua ya na o ila tau e to tolu le mo tanga senga si aulo sau for the report ya o solonga le solonga le le tulanga o lo ta o to mai lo mane ya yelanga le tatou tapa au sili le tangi tatou uma ya te roa Samoa ya te roa Samoa ya Australia Samoa ya America Samoa so se tafore ke lope Pasifika ma le langi atoa e kasi ar me ka ko ke fai oi actually e lua me tatou te faia mua o lo fautua le lei wa ka ko ngi wa pasi o moni le wa ka ko pasi mai ma le fola le wa tatou malama ko lu ka usanga o ka ko fusi ma ka penganga ia o ngai covid lono winga o me mo te faia ave la fautua fa malosi le lei ina yo tatou ai ngai Samoa message ai ingur ki polo ingule vaiauli ia fainga ngai exercise tono le fale o tua male longa lua ar kamasili nga taua o tatou tau fai tuli vai tatalo mo sio tatou tunu wanga o me ka ko ki fai io ave lau fautuanga le ala foi le la yona fa avanoana yo mantou taimi prokalame ia e avatuai ia tulanga I fautuanga ia wa lenga le o tatou pasi ai nisi o tatou wa fia ia tunu I fafu ia o tatou tofo o le ala foi la lea e tu ulau pua isa tatou tu alalo ona yo tatou ai ngai Samoa o foi ke kaule pua malafo io e fama al sunga la ule mali to se kaule pua masei e wete taule pua malafo o foi ke fa o mai fama e ole meanga e mawar ko wa io ele tatou tama video paulo si va enga concern ya tatou Samoa la tau ai tu yan se sila mal tatou tama I kiripile no o mai lunga le ka bo TikTok ana tu I foi se sirunga ai no mana tu se share tu mo tatou se sila mai ole tu langa le mala vai ngale sai ai le so to na ile na te nei pa wa le ole vai nga o lo tau to mai ai si tu langa fa popolinga pa wa le o si vai nga o lo tau to mai si tau popolinga mo tatou I Samoa o ko sila mai ai ile va nga ka le o si o tatou tunu ole antale le na tu la mai le sto na ile na te nei man tu fo la sto na le sa to e va tu ai ya na I tu la fa tanga fo ile ia awale toi fo yo le tunu e faina ia la to fa tau ma vainga fa pena ai se sila mai ia la ko nga lua mika io e sila le mai paule o si vainga I lo utari tonunga o ata tau ona sila to ai ia le matanga luenga o malu le malo paule mana ia fo tato por klame wa la stofi ia fanga solo fo ilo ka ko fa fsiri le fionga de mingiska ai ole wing ola te tala mo I pe fa ata la fonga ai a fai to te mana nau ta to Samoa a fai to te mana nau e fa ai ti le fai no mera le special fa ma wa ka kau onga fa mo I ka ko skei di mele wa te tau ona ta to sisia wa te tau ona ta to va ai to toa ma tatou tau sisia I lona tūlanga la ua lunga. O kikia ke longa ai o fale leo se skula ki le na vavala awan ni. O le pumonia. E lo ke kou. Lua ka kolenga. Lua ka. Al me leo titau vavai e toi fo. Enga or kasi ar ngi skula ki. Ye pe afa pe o skula ki si uso sia po si tamali sia. O fere va le the rest. Iri kai wala ti fo o se o tatou o tunu ue e la walunga me mai le va ia mal fa alo e uia matua pipi ia ki ngo I le va le ai se lua mika ia le se kasi ma se afa mika o se mika vo e sa mal fa fing ngi sentimita fo ia walu fa solo atoa ia e tau fo I le tulanga I le matanga luenga o malo me se fo la tou o e ana pi sini e mana tu fo la ka ko usila e fa tu la utala le e tau te whaapea mai ai o mātou ia tunu I whafope e lau alunga le mele o le usikai ma.
ia ala le utau vai atu ngal ka ko ku sa mo pe le ka ulo lunga mai ka ko kamale o man to ye ni usila eu te lo fe Australia fa pena e rua kua ka ule se skula ki sika mai kingi ala ku mai mar skena vo le pack and save le mangeli longi kingo kang kai aya kwa e usika I uma I lenga sama foi po le ala ro ki ko kiki o le officer le la fa sanga mai le situ I paira drive mangeli e usi tatai matanga tai vase sa sama foi ela u fa tulanga mai o vai nga ta ua le na o ka ko Samoa se fa mai foi o tatou e la walunga me uma le va felo lo I o le usika kai io ale tate vai tu ia matua nau ai tala I tua le fast food tala la foto ia pese lau tala pe lua se lau fa solo ia ai ngaloi ole a foi ole a hanu le fale marsia ma wala ole minko ia inga Malaysia foi furu war kovi ia le na o lea o manatu va tu lunga ia le sona me uma malu foi o le malo ai me se foi la topito la au ele fa ngofi o le si tūlanga pito I concerning leu te vai tuai le mainga mai Samoa o le tūlanga tau I frontliners ia I lātou o loo mua au ina le ngā luenga I Samoa po mua au tangata ia leo fo mai I lātou lea o le official customs ma I lātou lea mua lava o na lātou tautua ina le mamalu o le atunu ufe malanga o lea sau le reporti ua matua whaatiteleina I lātou wa fia I wha mai ia longo winga la a faila o tatou frontliners umole a alu vaenga lea o talo fai ia ai uyo lea tatou tau fai talo Samoa tatou tu fatasi ioi e mama se venga pe a tatou ngā lulu fatasi e mama le venga pe a tatou ngā lulu fatasi ioi a fai e te mafau o fia tonu ale me silio na e tau popole I pe fa pe tau teo nei kalanga risko inga e mola utale le tatou atu malolonga a foi mai a filo il tatou wa malo mo e lungo le porkalame mai kala risko inga nga ma fa soangi certa se fautu atu tatou tunu fa wala fa kuanga ia wa ki nga foi kadinga o sa mo fo ku fa mai e fa ku ia io e tele mai fa mai oti e tele oti pe ale tala nei la utupi ai te oti pe a le fa ma ya manatu na fa tatia tuina e pule staff ne le la longa sa al fa malo singa sko inga ma fika wi ngi o tara mai to fa ma fa tato atunu a fo le na le na fa tau na lima sultala io e mshua to e mo fo ya e o til fa ma yo no fa ma yo o le tato malo longa a fo mai fa felo ai la u malo mo no proclame ya le fionga ya satiu Sione tauti o ye foi o le polisili o le tatou Sione's market e a foi mai tatou fasalong fa business nei Wa afia Samoa I le Covitis Fluiva. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Faola le Bluetooth ma ia mauti noa le ola le app I taimi uma. Ele isa data e whaongaina I le taimi ola I le app. Pasiasi I le Samoa Travel Tracer.ws mo ni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e fantasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Mama Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Mama Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole lafo me ole pepa tala oloa. Ona whaangale e whaatau ai oloa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau e lisia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o sewa fine. So se paro loa fai ngofie a me se le tferua I mala telefoni tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash ona inu e dorta maore ainga. Pa te tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lu la le tampai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher.
O le Goodman Freight o se tautua taufela ua inga Maota mfaamoli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu fitu toru valu. Mo desi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Toi fa wa tu le tātou porokalame o le tautai ia me se male malo me se tautai ia e feiva o le tātou tunu e le toi foi mai ai ia au tātou update mai Samoa o te fia fa fei loi ia e lo tau paia malo tau malu le toi ina o toi ina ia le fionga po le songa ia sa tiu Sione tauti o io le pole sidiri por rua au ke pole lua kikia tata o le tātou Sione's market o le tuainga au nanga le nei e freight e whaamomoli ai ave sa o ai whaitoto o lo fali i Samoa e watu i nei au te roa ai mawhai o na whaatau ma tautua mo i lantou oro i whawhatu o ni usile nei whaatalo whatu e lau fionga po lo songa i le lipule i lungo le tā proklame le nei vaenga o le fiafi ya whaaftai e siata mo le nei fo i avanoa e mo la fo i o nau whaatalo whatu i le pa ia man malo Samoa lo whaafonga fo i ma usai fo i ma ta whaatalo noanga le nei tūla e whaamoe o nei fo i avanoa o la mwhai fo i o na tau sir fia fo i a tau mwhainga vai a Sione smake pe o na saunoa tu e a siata se a wala e fsoswani atu ai mo tātou tangata e a mese fo i Samoa wa o mo i lawo tātou i nei o nei fio lolo a Samoa i o la vai mauna uia i o wha mwenga na o nei a tamwhainga i o te whataro atu whalau sunga siata me se malu o tau ofisa tau TV mo le avanoa mo Sione smake a wana lei o tau nu se manuele va vai mai o te whatu saina lavo tau se wha malama e ta tala ona saule le light na fa no vai dia aftai a wa funu pong sa atoa nei me aftai a Bluwave mo le anga for to so son me Sione smart yo fa malama o wa la le ipe i ka e hu i le a se fa malama ta wana le yo se wa e a kai la pule le amen o do ke kausu ya se so la fo fa ia tu ya o le o la fo le va ai pe e tino i le upu le tamaita yo le ala taua ona fanua ina ua tau no ua tu le to ino to dia le tasio la tu to fam for mai o le a suia lo ingo le a eswafa ya silia la e lenga o matua silia o la e le panga o le fia o ke le lo la o lo te fa pe ai o le au vaenga le tele na fia ma to fu le o nanga nai vaenga mai le chim le mo next door le no mai alu te lo la o fio ia ono le tu langa fo ile le fa fo wino lo malusi ai o te lo lamtala tu e sa no tu langa le o la e Sione smake o tomato tam fai lead to se mea al service o la la e o me na si em na ma e ta Samoa la e me la e te si mai sa o la tamale ai la ko fa penga o va scape mai ma pe o le winga na o la tala no at fo na o te mana a face me fa ina e le lead sila mai ala tu anei e a mai kanga polo nga e karo ngai weekend asiata sa ofia le me fi siat tu sa fo ma tu fo yo sa talo nei al vai sole lenta talo no e na faita pata no la so fo ora tu la solo ai matuta no to ta tino le au nei tanga wo leva terena matuta au teri masanteri ai ola so ola sto ola so fu le na fa long ta pokalama le pokalama o lo fa mai oi o tamala le fa pokalama ma se o me lo fa talo fa mai mai mana pokalama ai o ti fi fa peat fa fa tali lu pokalama le na mai masiata taram fo le kanga polo l'exercise o fa ka mai nga uma lo po kalama nga maku lo lava fai me nga fa mai ma ki o se fa lo e su e se akko ngo fi o ya win se mai fai uma ka mai ko a vai la siata la tala o ver kaminga o ke de lo a fa ko kingo le o ka nga ko e ma ko fa ko lo sui o le se tino le se tino la po ale ga me mu ka ngo tino fa la ina
wa tino quai sui ya va ko fa bu ya ile vai ka kele lo ala fa o ngai ka ngaka ka po kala mele fa siata fa fitai tolo pulo langa awili ili fo ile tu langa o lau fa maninonga ai me ser kai mila swing ya ile pakke fo ile le ka ngor po ka ke ora swing ke fa ile hat me Mesmo sau. Saya fa. Ka lagi bakal. Sau yang pakai yo ke ai. Ya, mo voisiata tu langai la ko nga. Iyo langai number 1 sure smak. O mai tu langai la unang. 5 timer 5 sit ino umatu lava ya tele se sang. Ona ole tu langai te ta o tele sang. Ola loi kala ske ke bluff in vakako. O la ko yang sa ini mai o umar ka fa kanwa e mga aving fa memori Samoa e lo mga aving pusa all they want is o se me alo fa ave po sotina o la ko makua o ka ka yang o mai fonga lo leva nga mau ai o ka ko ko foi ka ko foi o mai oi mau oi le o se mau foi le se le ai le o le o lo ka ka fa pe wa mau le ai ku so le vinga la ka lo mau fa mai sa ka ulang ko foi o fia la fo me ngi la ko lo mala ko fanga au mai ta vidi mai ma pisi la ma ko last week okay afa fonga mai ala lo in vakago ma bluff ma faska kele lava mole inquiry mai o lo ngalue ya Sione smake malana fanga longa esa idioko ma kaliaku ifo ime ko manga oi faska ifo tina ngala mai la ko pusa ko mai sime fa momoli o le ska ka ma sing family pe ko pusa apa podan sime al fanga afi avio la ko lang le va ngai ka so kai ngai la wa ke le la swing from the following week wa ke ka inquiry mai fanga le sia malam lam ia ma fai fo me la man now ya e te lola utala na umaro le tapo kala me va so lentene ia o vai tu lo lo so tanu polo kala Facebook ocho le sau war manto ai le ke lola kala no ke lo sau tu ha mai ya pe ka ngoro nga singa pusa apa ngari se kasi ia ko fa mai male lockdown no fa pero ma fa ai la ka ko le o nga le la kama le o la kama o sati ele le la uteli ale la polonga ya polonga le fo iyo se ka ke fi polonga awa ke le polonga ele lo meu ka iko sa ka fenga se polonga le alofa sa si ma ko ve ya no ngawa ya o lo fe ngai tanto mar fa ma il te mile nei em fa yo na e fa so ya o le fo ye o tau si lo pe tau ti uti le alu o tato wa ba lele ma va ai Samoa ai ma fa yo na fa so no nga le tulang le onanga o lo le lava ma fa yo na wa le aru ele sika ko ba kayao pafta ya siata o tato wa la sfuluno asuono a perila le si va le pokna ai mo tulanga na fisili il market e tangata mama ele ai ma se fa pe o a foi o engi o mama i pe fa o le respond le sound ele ai vidi mai fa mole mai address o mai fia le alu e fia malam lama o ye se to la in south al o ye inte ngata so son tu sala sa e rinda e kere ba kere ringa po mama ngis all we know ka ka respond e fia malam lama fia lo langa lengi au nanga fa pe o lo o le lama tom foi keita mo ka le winga la u fa mtalanga ya ila to fo ia le yo Samoa lu tu fa yatu le u fe ngai tatou ma le pepesio fa mai Samoa o ye se ava no yo no tau le mu wai pe tau fa titi ai le o nanga mo Samoa po le sek ya me u mai la lo tatou Samoa pa sta i asia mo terminei pe ngai lo la lockdown o ma ko va ala ko kiki a o ka mia foi unpack tay ma kidi ai langa ma le fa solo foi va le ba fulanga le sa poloka o ka ngai la o la ko kikia ma ka lo unpack ma fa solo al tu langa I ka pe ngai sa ngwan fa mai sa mo okay le o you know we are not experiencing any se me fa de kong even sa mo ngai era ya se me experience fa slow down po se nga pa wal me o slow down lo va anga lua langi va o le anga o leo te va ia tu sa mo le si fa fita uli le e tau fe ngai mai ma sa mo o te lo se fa fita uli o no mo le mapu sanga ile o nanga tama fo ile o le rap test wai wa man tu tato nu sila le o kile nga ku fa fu ni so fa me alofa au so tato o tu nu sa mo le no tel no
Ia, le te vai tu reporti. Na sfuru ono afe ila tau mona tau pu ila tau o mai, ona whai o la tau rap test. Lono winga, ai tutongi, lono winga. E mo o mia, e ma whai a fo ila unanga, na watu pusa nei ma me whapena, ai la fo i Samoa. No, talwai ele i o mai tulang whapena, but we are prepared. O lea lava se me sau, ato no e whai lava na whai e fo e Sione se make le, e a fo se au wala, ina o i Samoa tulang whapena. E ele fisiri na umai e te au ino umali ta whaatara noanga version te nei. O le fisiri na umai whama Asiata. Whanga wha fisiri e tu le whionga ia satiu. O au unanga lau le ta ua ia whale o loa. Au lo ma whaina whai ei whaatau. E ila le a inga ng whamai. Tēnā manto atu whale manto whaatau o le pusa pisupo lea o le Pasifika. Ai piki i Samoa. E piki ai Samoa o kama foi le Oxford e pole ae tama vili kama le esea. Pamaila, ese mo fana fa fisila tu le fionga i le polisili. O le pisupo a le ai whaakau i ngei whaatau watu o le pisupo fo ile na o a Samoa o le kon pifana al Pacific. Ia la fa le o tu fa fisili na. Fa fitai sa o te masaro salo i tulanga fa penila na sa o tangata. O Sione smake e whaakau maianga o pisupo le Pama Pacific o pisupo ai o ngei e whaakau wai. Mako packinga lea, rap whakasi, avelo. E lea ma se mea kasia e koe sue, se vanga ngā o sue ka haka whangaro ngai Kongo le iu, ngwhapenga a mo mako. O te whamaunia tu e le mawhai ona whai e, o na o se te ulanga whapena. E matua i sai tia le leila o lawa whamamoli, make sure o atu o lae lawa mau popo malile. Malo, whawhetai, le tūlanga tau i le isi o toi to tongi. E paua leo le lesi vai liu e whaafisili ale a kungu whamai. Se orkele ao matou whamomori e kalafo e uma e hae koe iai ar kupenga re koe extra. E ma whai ana e toe whama oti lau fionga sa tiu. Toe whama oti lava. E le hai a sesi kupe paua le mea. O lo whakarikali mai lumo le whaito o lo whale. Ia po o vai pou o lo whale o whaasavili. E le tau nuu atu. E sa o lea? Sa o le le sa o nanga whaafitai mo le whaafisira wai tā ua o lo iai lava i tātou e e manatu whapena wa sa tupu. E iei me whapena a mo Sione market. A tau tala noa ta mai tai pule. E a watu sa o e ate o e whamamlamanga o le tau le tutongi nei. A watu sa o e tutongi i umame umane e leise mea tutongi. E lea ma se tupe tutongi i Samoa o inei uma tutongi umatuai mea uma whera uainga. A watu loa alu loa peona watu whamtalanga. E a watu loa alu po whele mea e foi e mamori iai la foi i la fisi. Ai e lea se tupe tasi e tutongina. E le to e rifo fo ila le tangata le tau ainga po o se o lo whaatali mai Samoa. E le koe rifo fo i kairo fisor wa amana me uma. Na o whaatali mai whale. A foi pe an ta ura taimi wa mea nai ta ua ele tau su le live le whaamana tu every morning. Pe e o le mena na tupu whale me mo tau sanga lea o nai tangata fo ina mai. They were excited la kua fisi. Ngo mai le isa vai o mai le so se mea ngofu e whonga le ave la fisi au whae aua. E laku ale vaku ave se vai. O le mea laku whakura piki tangata na. Anga leia, a mai loku kongo lori. Alu lori mo koe whaapea. Whakura e vai la e. Lea la warua me war mana. Warua mea. Alu la fifi koe ave ma tangata lena sa we. You know, sometimes e kake excited me whaapea. But, mamako whaupua i tangata ine whaiko wa inga. Ongo sa ia vai la ingo wala. Se si siwa me kaka lea wa. E wapea. Ala la wa laku le fo. La wa laku le fo le kusa kele. Ala wa ai lau mai. Ia ole no foanga ai mai se fo yo time o tatou live e tele no o isi mafine tala vole tele na fa mai ia live li tai o so tina o te mai tala vole se o ki ngau se au fa au se a foi Asiata o te mai tai pule na o ia le na o a ve ele to finga pule o la se lo inga la usau ya ele mo singa e se mea e ka le pule e pule kasi anga ka umbe uma wa uya ngalo porque ai si a madiro la ka me le ai po e lo fa pe e mo mia la le fie sume le pule le vasfo ai malo rolo sunga em faina sume fai na fio mal pule fai san kala mind you ole fai ale live le pule every Monday to Friday se full mi ko kwa kalvan mana oi la ko umala suatu motal out e fa longo ia mana ia tele no matamata tu o talo na matata por kalame me se fo el fala wi le Sione market wole misia la e o foi la mantou ainga io e sia o girlfriend ia wole misi foi la le va ia tu foi le fa mai han
Se pea ka o ave yeni nei tūlanga i mo se posa piso po whātaunga au e tāua mo Samoa. Au yo lea. Ia ono le e se si vaenga te fia sau no iai tu sa yo le whaalau iloa me se fo yo tūlanga i le tātou numera ma vaenga whapena. Io e whaafitai o le taimi nei pera wano tā o le taimi whana. Sione se make. O ke whaku sainga sione se make. Wafo e leo se company e te rete. It's just like for a fish in a pond. Ngā stama i e tono se vai e le i. E o le tau whai. Lono minga la o le sione se make. You gotta be creative. Whai ai kia ina i mwhaienga sa stenonga o la sione se make. Kasi la ia pengo kaua kunga o. Ia i whailau sunga siat. O ngā luenga la ia. Strategies here shown us mark in a more extra money if I business. Let's for way let's see initiative for shown us mark. That's for lady. Left if I live a kaula or shop spree. E o shown us market fat mala office fa ka mai me fa ka kia me fa penga. On no live e piki man ka kala America le me mga fa ka mo ke mga nga ke mga e fa me o kai lunga. E live la ka lunga. O le singa initiative sione se mak. E fe so son e vai la sia tele alu me. Ai sa tau foi la wo vai lupe e so no fa wo. Tau foi la na o le sta live sia so ngfua. Ona mai on nai ta o loa e fa we vai ke leo lau ma ta lau wa tau foi wala nga ma tua to telo ilan do le mai mo mai le taimi ne. Ja ta elo e ranga fisi tai ko ulu. Na mai la ile fitu na fel o meu te po ano vai e lava ta space e sa pusa but faftai we dom e time ola o tam fai ina e most sta la sa o kamalang e mo la ko ka vai lu ai e fiu le pure va ka mai tai o wal no vinga o le fa fonga mai tai pule o mama o ya ma fo ka mai kai pule ona va me fa tau nu le fo fonga ai e u yo le il tūlanga whaalau te leina o iei se wha moe o le to o te ke ro leu ki wawai e tulungo le tāko me ni le tū mai lunga o le to o telo i lantou o le na nau mai pe mwhai ona wha o atu leu o nanga i whafo atu au kilani e ui o lai mawhai ona lato whai o mai whaatau a tūlanga fwoi le whama e mwhai nga kakala se ofisa i Australia e mwhai se ofisa o le Sione market i Hawaii po Amerika o le a se fuafua mamao lau fionga Whaftai Asiata mos whafsid wale o e te loe nei meo te moe miti e e reisa o te moe mo mawhau le ase wala waka o menge kong whakingo pat for kai minge ye ko finga ngalo malie e lo to finga ngalo e sta a fa pela va malosi mai le to le a photo support e mo wala no mo namba wa nei me o fa se le ni la va fa to no ai a fa pela e se fai un fai na va pat for now malie mai te tau fai ati di se me we i ya lo tatu tau te o ai pa o anisi au nanga ese mai lavai whaataunga vai anil whaafonga Samoa o lo o mawhai ona whaia fo i le tātou o nanga e au tātou tūlanga o la ei manisi o vaenga lena e tau whailoa i le amatanga Tata o isia vaenga mako ria foto spesinis e ana me tawhiofi tawhiofi e sau whaaso so le mu pat sinso o tāua po krama ia o te mla ola ia mua whalongo mai e ta followers ai muri oso mai o le live io e el polisili ai ia fuanga Sione smake mo lumanai pe la o me o la ei wo le fo we are in the process ma kalongo isamo o lo ia mo la imana ia fi mai o fatu le ia hold on that but we are in the process kalongo ia fungai prices me pa penga but yes maybe another 1 month 2 months wa ka hu mai lo me ia ongo sa fole e ka kalama fa sa la fole but yes we are working on that o se ka fen ma ki manga ku pa me sa me o la si si la fo yo le la mu alta ngata ona la ia e ngo male moni ia te loni si o vaenga o le pisinisi o le wa e sa no ia nei te wa misi se me o le tau batu la fa sili le ese merita fa ile tu lang business na e mai mo il talonga lena mai ana ia mo na Pacifica ia e ka muri e ngira ka pipe nga ola ka fale tau ni tai aftai we fa siri mai e tala no ai tangata e le aus tangata la ka piu te le fi fo le tala ola talonga netball te le support lo anti la kalonga e mo ka o sa o ia me le ara ia netball
La tala ke va betini. O kere sa polo an. O na bao. Ya o me ai talonga, ya ifa pela o talonga la nga pesenga. Amen. Ya fa fia e be ora. Ring. Kamala pi ke. Ya. Ya, o yo le ono le tata mi sa no fa yo matulanga e ono so tai mail mano le tuno. Faftai Asiata mo nei lava. Ai mo le ave no ia Samoa la fo sto sila ma ia o tu o le tau mawhainga nations makino umana tati e malari matu tau mawhainga e wha mo e fo e wo topic up ina main se mea o ngā mo uto o wa pela no o le anganga lava ia o le fia tau tua mo uto o le simela Asiata mata tuwhana i tala no me le ngolo Sione. Remember you asked me even nai tala nola o Sione's wedding man. O le mo mafo famo o le ngolo Sione i tonga. Just ole tupu e whape, ala talata tu ale ngosio, o lowen, it's a royalty name. Pea fufu ele ala talata. Ala kalaka. Io, ai ala tatu sa. o tato, ole ingoenga lue, it's a working name. Ole se sangana, e whape pele tonga, tato nga lue. O nai te lo ai le. Ie pe a whawhingo fie, pe e whape pele i tonga, ai tawini sa mo. Tawini le le. Ai mole Samoa faftai tere lava molo mato wa no Sione smake fie lava o tai mi lava tau no nei se e ala ngol fie fatasi mo to tatu e fatasi o wala yo me e ma wala fie a mo tai nei faftai tere mo to sila mai ma to tari ina fo yo tau fenga to Sione smake mas foi le tatu to ftau ya mo tai nei ya so fo ia mai manuia ai ko fesili mate pora oilo anti de quero que te por que loana ya ole tatu fasalonga va business a foi mai to fa wa tatu programa to te ya O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tā vale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tā vale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tā vale pe a utu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Wa afia Samoa le Kovitis Bluwave. Download nei loa Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lang telefoni. Faola le Bluetooth ma ia mauti noa le ola le app i taimi uma. Ele isa data e whaonga ina i le taimi ola i le app. Pasiasi i le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Taupea voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga pitusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaangā le e whaatau i o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau e lesi sa. Le fia po i sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Le wana whaakau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo for voucher ua mau le apususi o sewa fine. So se paro loa whaingo fie a me se le te whai ma le telefoni tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash o na inu e lor tamao re ainga. Whapea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaptai. Ma lua lava le tampai. Tai talo for voucher. Teki talo for voucher.
Io e seki ale talo whakau chai na ua toi se 45 minuto na talo li tu la e ono ele tau tuamare au nanga lau BluTV po lau Ngaramona TV au gila ni New Zealand nei. Ia, ai mai sole por kalamba le tau te ia e whai ui foi. E au mga luengo le nei foi a so nga fua whatua a manta. Au le la whako api wo kakau koe on mai foi le. Ia, paua leo ni tanganta e tau wha vevela le usu le to tele ia so nga fua. Ai sa war ka mahaloa pa tonu lava. Le fionga le li polisili o le Sione's Market. Le fionga ia tatiu. Sione Tautai o yo le pule o le tato unanga na Sione's Market au ninga le joe ai ngofie o fo i vaenga o fatonga ma faiona e faia I nei ia fa so dai e moni le fo dai au uma le tale valu ia e de la to page le nai ai Sione's Market matulanga uma e te mau ai foi mo ilan tole sa fa sidi mai foi au Italia yes e ma fai ona e faia mai le fa tau e te vala au mai mai so dai mai le lan to page ia ona lua leo options foi le e te send mai ala tole tu pe fai mo el fa tau e te fa tau mai foi ai send lan to wi Samoa pa ki liva la vai lo ai ore makwa masasa wo me ala pule ia fa malo ile nganga tau tu foi le tamali a fa talo fa tu ya to o malava Cecilia Fumono me se foi le sunga ya lovi ya Matthew Pitovao fa tele ya to fa mnuanga ai mai se foi le fa tua ya tamali kipen Stanley le sa ya fa ya mai le ta o le unanga le Pacific 40 male talo fa voucher le na te fa nga ina o ka se faingo fi o te fia e fa feloi ya le fionga le tamai tai pulisili le la o pulisili foi la le o le au unanga le Pacific 40 ya male talo fa voucher le fionga ia fa lute tala ilene ilonga le tatou proclame o le tuta ia ele ni vanga le fiafi ba talo fatu e lo fionga ile falitua ia lo fionga fo ile wa o kilo o le pulisiti e nga pisa o le lilo le upepe o fo le pule lu e kukusa hama masione le fatu mai atu ilonga le tatou proclame ia e fa talo fatu male anganga fa roalo asiata le to fa asiata mole avano watu ina mai e fa so atu e foi il tato company o lo fa pea ona sosoani ile mamalo il tato atu no ia ai mai se foi ile nei taimi o le vavao le covid i si o tato atu no e o fa fainga ta ai le fainga fa ta wa ainga e poboli miti foi aso mai tula e fai e fa ta ona ia tato ainga ia ai fia lava e leo mau lava no e toi fa so ai ma toi fa mala malam a tili le tato pokarame po tato au nanga le talo fa watcha ia malo fa tai lo fionga le falitua ua vai se unga fo yaso e le toi a maua se tafi so tainga ia ai ona te lo fo e se taimi e fa ilo le va mafuanga le fai malanga antu le vaenga le Ocean Net le fionga le pepe ma se fo io le fionga pesita ma le fionga ya lo waki ia ona o le au nanga fo wo o le loi le lo mua peita amata mai le tulanga wa e sau noina ole a se li poti mai ma se tala lanta mai le au nanga le Pacific 40 ma le tanto talo fa voucher ile tulanga le sto na ile santo e ave ile avano e tala i fa taunga ia matulanga I lafonga tupe mo Samoa me se o loa fa mo lo fionga ia ia mo le lausile fie fo o nisio tato pa anga lo fa piona mai mo mai ia o le talo fa voucher o se tasine o au wala o fai ona e fa tau ai le pepa talo o loa e tala ina ai o loa po nisi fo o nanga le wa ia le cash power po le tonino le vai mo awa fainga fa tau o ainga Samoa ia o se tala mai ile stona ina te lo foi wo tele ona sau tala I lunga tato social media le tele o le tumu sai ai falo lo tai tasi ia ai mai se lava tato pa anga o le aliki ma le famajo ia ma isi uma tato falo lo inu itua wa fai lava sina pisi o tato lenga ia fa pe foi le tato shopping online I falo lo ai o le tulanga lava I follow lo I volumes o vouchers sa fa tawe a inga I nei fafu ia o le tele lava o ino itu
E pe o se awala le sa whaino fia e fo e lato, a mai se alato ainga. E mawhai una maua ia o loa po o le whaatau. Mo alato ainga i nuu nei. Wa sefe mai aile fia wa e atu ia pia. Ia se vanga ngā lava ai tato ainga o lo nofo lata lata i taulanga i le whamajo po le aliki hoseo. Lea lava na whai alato whaatau. I whalo loa nei, ia e peita i anu. Ono o le tele o le stock up o ainga sa whai. Sa iai fo ia nai whawhita auri la iti i tua i whalo loa inu. Ono wafo wa sioti le oloa o le maua foi. Ono wo be wo matangata i le me mawai ia le tanga suka o le pusamo le tanga laisa. Ia o le ala leo wa tele ai foi ona whaatau ia pe patala o loa nisio ainga i le taulanga. Ia ai fia lava e whaino atu. O wa iai se au nanga mo mawhai ai ona nisi options mo tau ainga. E mawhai una whai whaatau i no tua. E le ngata lai whaatau. Ia o le cash power. O te lo o Central Star ua lava nei o le cash power ia me tau mawha tato ainga. Ia ele i mamai fo i la le alu o le tato ele kisi. Ia wai o le ua losa le fia fo e tato atu no. Na o le aso lua ma la sto na i leo mawhai eina o ainga e whaatau le tise i whalo lua. Ia ana lea na maua lava no e whaatau ele kise le aso lulu, la stofi, ma la so falaili. Ia ona o lo le aso falaili wa ia ele wala e o aini sio ainga e whaatau i whalo loa po outlets ale cash, ale EPC e whaatau ele cash pau. Avtai, o le ase langona o lau fionga i le tamaita i pule. Ai mai se pe a fua i le whaato whala inga po o le porokalame na whaatuwina i le au nanga le nei. Lea la ua ta oto mai Samoa le tūlanga o le whaamai ia lea na lofia i le larolangi ala ua o sio tātu watunu. O lea so langona i ai le tūlanga i le whaafai fia ai. Ele mamalu o le antunu. Ona tau le o i tūmua ia pia, pe tau le o i salolonga. O lea ua maua lava le au nanga i tafa lava o lantou ma o tamo lantou lawa. Ia langona lava le anga whaftai. Ona o tia fo ita i le baba ai atu. I le omi o mia solo nei tangata i whalo unua. Ia o te loe ai nava nisi o tangata e prefer lava e la tole le lafo le tupi. Ia po ele iai fo le la tau malama i le tatu au nanga. Ia o le tele o nei inga inu ituo. O vala au mai la to inga nei. Pai, e sili le lafo mai o le talo fa voucher. Be vala au fo i le official Pacific Food. E sili le vala le lafo atu le voucher talo fa voucher. E fai ele mato fa atau i le falo loa le moi. Mo si fa teita inga. O le falo loa la fai ali ile i fale alupo. Ia o le tele ala o nei aina. So tai mai ai lato aina nei. E sili lava le avatu o le voucher. Na o singa voucher na o singa selau tala, po singa voucher fitus futala. Ta waina tali ai aso ye tolu le vao mai la sotlua I la so anai. E fai e sina fa atau tali ai le aso tala I falo no. Ia na o lava manatua na mai le tulafona malu. Na o le valu le tae au si pa ile I tula e lua te tala I whalo loa. Ia pe tai ane la atai fuletas. Ia e tue sau loa le malinga le almalu. Ia le atu te tala tato whalo loa si pa ile I tula e lima. Ia wa maua I loa Malaysia vanoa. E whai e tua ia vouchers a inga. E whai whaatau I tula I tutoi. Ia e ui lava na na isi ainga nga batula to vouchers po atale lima. Ia na vala awa tua I lava whalo loa. Whamon mole pe isi avanoa. E mawhai no atu nei aina e whai whaatau. Ia ai nei ai lava le polenga nei ainga nei. E iei fo le sala nei whalo loa I sfulu wafe. Pe a toe tatala le whalo loa. Ia na mali lia lava si ainga e ta ofise I o le aso to anai.
po le e toi fai le se o le solua po la sua tae e toi fai ela to fa tau io mali lienga lava nei na sa fai la sua nai inai a inga sa fa tau ia vouchers ia fa pe full so ta inga mafalolo ile fai ngo fa tau ia e me tau dia a fai lava na la follow voucher ile aso to anai ile vai aso ntia e maua lava le ava no e ta au fiela o voucher na e fai ela fa tau ila solua nei po la so fo ia tai au so se fiana na mal fa fitai mal anga fa fitai ile lautelo la tunu sa fa pe ona fa tau ina la tu voucher ile au nanga le talo fa voucher malo fa fitai talinga fo e fia longa me se le fa fonga ma wana tanto wo tunu ia mananto fo ila lo fionga le tama tai pule ia e nga fo ilo to e fa mananto le mamanu lo tele o le tanto wo tunu o fia la fo vai tu le tele o ila to na ko meni mai lunga ile amtanga le tanto por kala me se tu inanto le tanto ad mal fa lo ilo le Pacific 40 lo lanto fia tele ile fa nga ina wa le to tele e sa o ele ima sangi le fainga a o le la u fa tasi fa lua e sili tu le vave ma o te moli ma wina fo ia le tūlanga na fo e sila fie lau fionga ia o si o ta mai no fo tuale matang ioi o le whalo loara le na i ta ua o le moe ia o le whalo lo fo ilana na o wa o le teimin nei o te ofo fo ia ila tau Samoa au na nau tele mai ni tupe te tele a wa o le whaingala le la ia e whai o le uminga ku le leinga le whare tupe koe sau koe uminga koe ku i le leina le whare o loa e lua leinga u umia la amatua valiano i le so anto ai alu sa o i le fale o loa tala i tua se vaenga i fai ele tau mafole na o nai na aso to so o atuaila i le ilisia so le fatanga ia e mai sau fautuanga ma le fainga fo i fa fainga fia i le to telo i lanto ia tunu i faf ona fa ngal tanto talo fa voucher fa mon mole lo fionga tamai pule ia whaftea siata. Ia, o le whaingo whia ia, o le whainga whaatino ina, o le whaatau wina, o le tala whawaucha i lunga le tatou penga tawhailangi. O le www.pacific40.com. Ia, e te anga i sa o lava i le tatou option lea o le shopping. O no na isi o tatou au nanga e le o te tala ina. E pe o tatou basic essentials lava le te tala le taimini. Se i toi te tala mai le sa si o tatou atunu. O le walongo ina mai fo i mātou, o lo matala ia le Georgie's Pizza, tae au. In case ese si e fia, fia lafo se voucher. Ia mai fo isi a tatou fale ainga na e matala, pe o le burger pio, o le fo e te tala ia tatou burger pio. Ia ma tatou cake shops fo, ele o na o le tatou shopping le e te tala i te minei, i le teimi o le sa ale asia tatou atunu. Ia e whai no fie lava le whaatino ino, le whaatau ino le voucher, e te anga i lava tatou website na, fili le le whalo o loa. Ia mauti noa, e sa o le whalo o loa, e te filifilina. E le lei foi, le filisili i ainga, o feo whalo o loa nei i lunga tatou, lisi e lata i a latou, e whaingo fie e mo le feo a inga. Po o le vaai foi, po o maua o male o loa le mana mia e latou i le teimina, i le whalo o loa lea. Ia ona e fatua a filifili e loa le o le whalo o loa. Ia male se leni le la filifili foi o e te tongi i nei. E te mana o e ta au le to ainge Samoa. Ia ai ta ua foi le sa o le tatou ingoa. Le ingoa lava tangata le la alo e whai whaatau. Ma le numero le telefoni. O nai details la iti lava ia e te tau o na sa o le lei. Ia awa ia no awa aina tuaile le receiving o le voucher. Ia, na le taimi lava e umaina e o omi le pay. Ia, fiki lo ma le text message i lunga le telefoni a to ainga Samoa. Na ua la tuaile i ngor whalo o loa o le amount o le voucher e te whaaluina i whalo o loa. Ia ma le ingo le whalo o loa le la e a ngai i whai e lau whaatau. O le whaonga ina lao le voucher, i whalo o loa ta nei po o le whalo o loa le whiriwhiri atu o e whai whaatau o to ainga. E ta tau o na whaonga o mai le teime tas. Ia ma o loa lava o lo o mau e le whalo o loa.
e mawhai ona whaatau pe redeem mai le voucher le wa tau au ina tuto ainga. Ia e iai lava nai isi aina sa wala au mai. Whaapea mai e le o mawhai e iai lava isi sao o lato lava whaloloa e le mawhai ona whaatanga ona whaonga e le voucher. Ia e le lava le fisili i le whaloloa. Ia o tumulanga la nei o discretions lava o whaloloa. E whaatana ina ai nisi o loa. Ia ai o le whaatino ina na le tato voucher. Ai se vanga na ai le tato cash power. E whaatino lava i nei i New Zealand le processing o le cash power. Ona lafo sa o atu le to ainga le token number. Ia ta ua lava le information le o le token number. O le na ua lafo sa o atu tato officer. I le lato telefoni e entai lunga o le mika. Wai si tangata lo ofisili nia mai. Peto e ola e ave faali le text le faloloa. E whaakau le cash power. Ia ele ai. O lea lawa o mawhai e tato au nanga tato au nanga ona whaatino le tato cash power. O tato o mato whai pa anga ai mali EPC. O le ala lea o whai ngofi e ai ona whai le tato cash power nei. Ia mamana tua foi. O tato cash power le mwhai ona whaatino mai la sonu fua. Se pa ela sa mai le valu le tae au. Se pa ele sfulu lua i la fiafi. I pole le o aso taitasi. Mai le valu sfulu lua. O nisi o au nanga. E lo iai le service lea. Na o tato ofisa le o whaamanu e ina i tūlanga ne. Ia ona le fia tau tua lava ma le vava ai lava i mana onga o ainga. Ona e ai isi ainga e pekar se fulu. E fkwa keke i fo wa umar cash power. Ia, fkwa vili mai lola i ainga i fafu. Ia, e tau papa kule cash power wa kuainga vave longo mai pe, wai fuenga o e falo lo ia waka pungi le valo e lenga mau ele cash power. Ia, lewa maua lava ma whaafai no fie tatu Pacific Ford. O tatu talo fa voucher fo le whaatawino le cash power. Alo whakatailo whionga le tamai te pule. Ia oro le tātai mi foi. O le wai le tātou ofisa. Mo nisi ona e maise ana i tua a mātutua. Ma nisi a foi o ila tau. E ono mawhai ona asia tu le tātou ofisa i mangele. Ia pe mawhai lea au nanga ia o tūlanga foi e whai loa ia ilan tau le tūlanga i le ofisa ma le tātou numera whamule mole. Ia o le tātou ofisa le wai i le Maota Samoa. O le ofisa le sa iai le Samoa Airways. Ia o le na ua i le ofisa le Pacific 40 i le tasi Beta Drive i Mangele. O le ofisa foi le o le ua iai le tato ofisa le Digicel ma le Oceanet. Tato Digicel na ua o le iai le fionga ia le o pepe ma pesta. E sosoani ai tato ainga i le whaingo o tato tapa. Ia po le la foina foi o tupe. I lunga le tato Digicel mobile money. Ia ma le au nanga foi o le Oceanet. Ia le ua mawhai foi ona na iai le tu, o le ua iai foi le tu mai o nisi foi o tato tama whanau. E whaasoa ai le ne company le connecting o le internet i Maota Malawa. Ia, e sau se tenu. O mai la wali ienga o kui Wellington ienga le sa kong eki isi a tato ainga i Wellington. E o mai e tu e whaasoa ma whailoa mai ale au nanga fole ne a tato lava tama whanau i le Oceanet. Ia tato numera o le olua tasi o valu tolu lua tolu. Ia e mawailo ni tangata pe mana miel sosoani fain fatino ino tato talo fa voucher. Ia ale lava foi to mai po lo ia tulanga pe o cards ma fa pena il fatino ino le talo fa voucher lungo le tato penga ta failan. Ia asi mai il tato office o iai uma ia tato o whainga luenga. E sosoani atu mo oe i le whaatinoina, ia mar whaasinoina atu foi. Ia ele lei foi e tito e foi e le whani. Ua e malama ua e loa le whaina le whaatinoina o tato, le whaatauina o tato talo whawaucha i lunga tato website. Ia ma le anganga whaaloalo whaafetai lava asiata mo le matua wanoa.
Ia, mori wha malo mana ngang wha te tele lo whio kana tamai te pole o le tātou Pacific 40 mani tālo whavaunta. Ia mai se fo ni so tātou o nanga o lo o so tau au, me se fo i o le whionga le li pole le pepe. Ia walana leno maua le tala pe to a ono le to se fulu a inga ia o saini mai la loi le lo mua Wellington. Ia ila unanga ni tātou Ocean Net, ai mo le nei taimi wha taimo le tāwa noa. A soifua ia ma ia manuia, toi whilo ai fo i se o tonga i lea so wharaile. Pei o na masani ai, a soifua ia. Soifua. Ia, le na ua mai ale tātou whaatalitala noanga Samoa ma le whionga le tamai tai pule o le tātou Pacific 40 ma le tāno whavauta. O le mana ia i o le au unanga lea. O te whaiantu la vau. O le mtua mana ia lava o le au unanga le nei. Marie and Siu Taito, le whaafisili mai. E leo yeise office le Pacific 40. Ai mawhai ona e alu lunga o le lantou website. Ale pacific40.com. www.pacific40.com. Ia na e alurola ia mawhai ai ona e whaia lava le whaatau. Mane tuole o nanga lea. E le lifa lava i le online. Ia ai whai ngofi e basic lava fo i to e simple. Lona whaao ngaina ai whaaftai lava fo. Ia te auto uma me se lava fo le cash power ma vaenga whapena. O le taua ia. Ai mai se hali taimine isi o tantu wotunu. Ia o lea ua tau le mawhai o na o lava lantou. Ia so whai so o maso umai whaatau le cash power. Ia mawhai la fo i lea au unanga mo tantou ia tunu i whafo. Ia ona tantou wheso soani ai. Ia mo si o tantou wan tunu peli. Manantua no le taimi fo e whaatulanga ino le tantou porkalame. Au manantua e whaasi uile porkalame ma le whaasoa ile ni vaenga fo i o lea fiafi. Ele tūlanga fo ile leo le vaenga lena vaenga o soifua maloloina. E meisea fo ile o toe pō malai. Ele tūlanga o loo iai ia si o tātou o tunu ue ui le wha mai. Ai o loo whea ngai fo i ma le wha anonoanga o nore vala au wha fuose i le tua ia. I le fionga i le sui minister pa le fionga fo i le whaipule. O ngā ngai fo maunga. Numero tolu. Le fionga ia vai le pa ia ua. Yona sekuini. Ai ole tu manantu le porokalame e toe tata tuli ma toe fangu atu. Toe tata longo ma se fau. Ia i tantou Samoa e me se lava fo se tatou atu no pele. Ia mai lantou fo i o tu i matangi o lo o wale tu langole. E tahua i o le toe fafangu le wa au mai fo i le ua i o le malo le fionga le whipule. O le tūlanga fo ile le tau tua nā lou soifua maloloina e meisi o usiaki o le soifua maloloina. O manantua whaasoa atu i whapena si ui ele tātou porokalame. A fua atu le toa tele o nisi o tamali i o lupe whaalele o toa manu manu o si o tātou watunu. A o loo i le tūlanga o tausanga fo i e o le puna o le malosi e le itaitai le soifua. Ia po o le afa fo i o taimi o le soifua. Ai se ale vale o le fase fulu anga i le lima se fulu ma le lima fase fulu anga i le ono se fulu. E ta ua ia le tautuana man tatou e whai o tatou siaki o fomai. E malie ia o le tūlanga le mawhauwhaunga wha tatou Samoa, mentality o le tangata Samoa. E pie fua lo malosi o langona. Peo ina ia i le fua wha tau fo ile le te fua ina i lo malosi, e te fua i lau wha alongona. A o tama papa e ia wata wha atu saina, o pala langi maisi lantou, e le fua i ngeu wha alongona, e fua i le taimi wata tauna e alua i whai lau siaki. O manantu e au ngā te le wha manantu nei. O tātou fo i Samoa, se i longa ke wha alongo kunga ua matua tau wa tau le mawhaia e ele tūle na tau si i le tau au matulanga wa le mawhaina savali wa tau ne nefule wa aima wang. Pato tau ngapa loa e whaia tātou siaki. Langa i le taimi e se e tia ai tātou le malu o le taitai au i o tātou whaalongona. Ai lilo ai i manantu. Ia ua lewa na tau na tātou sa ili fofo. E toi siati ma toi au talu le soifua maloloina. Ia lana o tātou a whaalongo kākou Samoa fo i le tala le whapea mai. Ia lai malanga atu pai mala whai e whailanga siaki o le whale mai. Ma pei lea ua tātou tiro. Hui, ua ma. Whetua i fo. E pei e vave al tātou mawhauwhaunga fo i lele. Hui, karo whai, ua ma. Iso. Ai lei loa. O le mea te tau ona whai.
Ona mea te tau ona whai, mahalosi pe maloloina pe mai po lea lava le tūlanga. E te tau lava, ona uma nei fia masina, ona alu pe le siaki le fo mai. Lea ngai lei se si e tu wha maunga, ai mai se fo. Ia, e yeile me ta o le po ia wha manu i o whanga. A ua yo le winga o le na upu, o le po ia wha manu i o whanga. E yeile me o le tu ai ngā oso wha fuase. Ia, ai toe tau a le iatu lo tātou sā. Ia e tālo whaua, ma ngoto le ngafo, o wha sifo fo i le soifua. Ua malosi ai lo loto ai talo fo i misia le fionga i le pule. Ia mai se fo yo e pele, le toe nama le laina, ia le fionga fo i le maupu o le tuia ana, le tuinga mala, po o le fitalenga fisolai. Ia manisi ia fo yo tama whanau o le tātou watunu. Ia o lo ayo tele lava tau sanga e te tau waiona ia ai ele tali tonunga te tau lava o le fafangu mo tātou e ana whai atu. E le a o ia ele mantapia le manaia. A o le tangata e alofa e fangu ma tātālongo. Na ile la unga le si whaiwhi au no whalongo iai. Na ia whaatusalia ile soifua o le tangata, soifua tulou. E taipeia o le whaatauina o lau taavale fau. Iwe. E po le ale se le fau o le taavale. Ia up to date le servicinga. Awe ke se eki. Awane mo tātou le tua inga whaita avale fu ile lenga o ngā maua maia. Alu whaasaki ngā ua umarasua u le se vatu. Lai whanga lo loa lava. Ia o le whaatusatusanga e whapena. E ofo ilai lau soifua malolo ina malo ofo i tino. E iaia le taimi e te tauai. O na sema se taimi. Ia e whailo tātou siaki. Ioi. Nga i siaki fo mai, ma vai fo mai. Wa lo soifua. Ia o le fautuanga le nā. Ma le toi tata longo le nā Asiata ma le porokalami o le tau te iai. I le neivanga o le awhiawhi longo o le unanga le tātou BluTV. Ia, awa e whengatante le nei meo le motusia. O le mafutanga mafunafana. Ia, ono o tūlanga whapene. Ia, o ni maioso o ngase e na lilo i manatu. Ia, o le awave o na po ia ai le soifua au. Auna, a mai se atu fo i le nganga pa i o le tua. Ia i le fionga le filitua. Ia, mati mai vasa ma le nofalo. Ia, mai se fo i le toa tele o i lantou. Ia, asi fo le tātou porokalame le neivanga o le fiafi. I le tātou whaatalanuanga le nei. Tātou omo mo i tātou whasalong wha business. A fo i mai le tātou whasalong wha business. O na tātou wasiasi la ia i le tausala ia pea. Ia ai mai se fo i. Ia le whaatalanuanga ma le sunga i le coach. Ia po o le taitai o tātou vaenga o le fit family. Ia le sunga ia a le sio. Ai si tātou omo mo i whasalong wha business. Ona, pa'ua wilo le proklame. O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota mwha moli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no lua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu toru valu. Bo disi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Yo, what's up? Oh, so good to see you. Talofa Pia, man, I love you, say. Oh, thank you. Talofa, everyone. I'm Bear from BluTV. Alicia Pitelo from family. Yeah. Let's go. How are you? I'm okay. Nice. A little bit nervous, can you tell? Remember, Yep. we promised everyone last week, this is week 2 now, Mm-hmm. that you are going to do your squat today. Okay. Are you ready? No, well, don't I need gears? No, Should you I? don't need gears. You don't Should need I? gears. Okay. So you're going to teach me how to do squats. Yes. Okay. So what today, we promised people last week you can do 5 squats and you say you can do 5 push-ups. I'm pretty sure everyone's looking forward to that. Okay, are you ready to do your squat? Everyone bar myself, yes. Yeah? Yep. So you're pretty much gonna tell me I can do it from anywhere in the Yes, of course you can home, do. work. Okay. Yeah. So Let's go. I'm just going to give you a little demonstration of how Okay. to squat, okay? Okay. So every time you squat, shoulder width apart, and then make sure your hip go right down below your knees and then come up.
But I got problems with my knees. Really? Excuses. Yes. Never mind. No, you can actually do a different, there's a regression to that exercise. Okay. Or there's another way to help you to squat better if you have bad knees. Okay. So, I want you to sit down for me. Okay. Okay, so down. this is what we call box squat. Okay. Okay, can you remember Gloria from family? Yeah. So actually, Gloria turned up on their first day very bad knees. So this is what I did to help with the squat better. And now she's very fit. Yeah, you're looking good, Gloria, by the way. Okay, so this is what we call box squat. Yeah. Okay, so release the stress from your knees. Knees. So you don't put too much stress on your knee. Okay. Yeah. So feet in the front. Yep. Okay, hands out. Yep. Okay, so don't forget the chair's not gonna move away from you. Okay. So the chair is still waiting for you. Okay. Does that make sense? So you don't have to look behind you. So watch me. Okay, I'm gonna stand up and then back down. Okay, that's 2. I think you're doing 100 today. 100. Okay, get ready. You promise people you're gonna do 5 squat. 5. Go. 1, 2, 3, 4, 4.5, and 5. My gosh. Oh wow! That. You live? Nah, that's really good. No pain in the knee? Nah, nothing. See, you gotta train smart. Okay. You don't train hard, you train smart. Simple as that. I think I'm breaking a little bit of a sweat there, but yeah. Okay. But it was easy. Well, so there's always a way to help people with bad knees. Yeah. Okay. Remember, we also promised these people they're gonna do push-up. I heard you had bare shoulders. You know what? I'll be honest. I'm just really, but yeah, you know, it's just body's a little bit heavier now, so yeah. There's always a way. Always an excuse. Always a way to help people to move their body. Okay. And make them get stronger. Okay. Okay. Have you seen push-up before? I haven't seen you doing push-up for a long time. Can you show me how to do push-up? I don't know how to do a push-up. Okay. Okay. Here, a way to do a push-up. Oh my gosh. Okay. Now, if you have weak shoulders, okay, and let's say you have a weak upper body, that's fine. Okay, you can go on your knee, okay, and then make sure your hands right under your shoulders, okay, and then go right down and do a hand release and back up. And that's 1 push-up. How many is this? 2. 2. Yeah? Are you with me, Bear? Kind of. Can you promise people you're going to do 100 push-ups today? Oh my gosh. You know what? Let's do only 5. Okay, 5. Okay, so on your knees. Knees, yep. Yeah. Oh my gosh. Look at this. Okay, and then. Okay, make sure your hands right under your shoulders, not too far forward. Yeah. Perfect. Okay. And then drop your body down right on the floor. Yep. Release. Yep. Perfect. And come up. That's Oh, 4 more to go. Oh my gosh. Good. 3 more. Man, you're a machine, Pia. Last 2. Oh my gosh. 4. Good gussie. Yeah? Is that it? You got it. Oh my gosh. Oh, okay. Believe it or not, you have so much strength in your upper body, but that's something that you can't see because you don't exercise every day. I'm sorry. So naturally, us island people are very strong. Okay. We just eat too much sometimes. Okay, what are we getting into now? Oh, okay, that was awesome, Ethan. Well done. Thank you. Coach said clean eating. Clean eating it is then. Clean eating. Clean eating. Hand up. Clean eating. That's clean eating.
How was that? Clean eating? You said clean eating. You're funny. Ola, let's say clean eating or like clean eating. Okay, Pia, I like how you make fun of the chocolate clean eating, but when you talk about clean eating, you need to look at eating the right food, food choices. Okay, so my breakfast today, as you can see, I just came in with a bowl, a fruit bowl, and of course my bolisi. Okay, so this is, I normally have this for breakfast. Okay, the reason why I have good sugar here and good carbs and protein in here, it gives me a lot of energy to survive for the whole day. Yeah. Okay, because what happens if you don't choose the right food, you're always gonna eat the wrong food and you always get hungry every 2-3 hours. Okay, so make sure clean eating, meaning eating the right food. And that's part of our family as well. That's part of our service. We make sure we help people when they join. Yep. We give them option, we give them guidelines to make sure they follow that guidelines every single day to see the best result. Okay. Well, Seal, you've mentioned clean eating goes hand in hand with the exercise, right? I found it quite difficult doing the exercise but you've shown me an easier way. Man, that was so easy. I mean, apart from getting a little bit sweaty, but it was good. Yes. There was no pain or anything, but this is probably the hardest part, right? Correct. So people think exercise is the hard part. That's the easy part. Yeah. Anyone can exercise. Walking. I mean, we spoke about this before. Yeah. This is the hard part. It's the eating. And that's why Fit Family are so strong and we are so different from everyone. Yeah. Because we focus on nutrition. Yeah. We want to make sure people eating the right food, regardless of what kind of exercise you do, either walking, running, swimming, dancing. Dancing is a... Exactly. I mean, dancing is one of the best exercise. You know. Well, there you go. It releases endorphins. I'll be there on the weekend. So, food, exercise, Fit Family has helped so many people with the nutrition, but it's a hard thing, like you've mentioned, mindset and everything. What type of program, to our people, we don't know, I don't know. You've seen there, clean eating is clean eating. What do you, at Fit Family, like, what kind of program is it? Is it like a hand in hand? Do you go over to everyone's house and check out the fridge, or do you have a plan in place where you help a group of people? Because I'm going to struggle to eat this every day. Our service is international now. So we have clients from all over the world. Yeah. Okay, we have clients from Australia, we have clients from the United States, Samoa, North Island, South Island. Okay, now we do have a challenge coming up. It starts on Monday, the 28th of March. Okay, we use this opportunity to make sure people join so we can help them. Okay, I'm sure trying to find out the best way to help as many people as they can to live in a healthy, active lifestyle, because that's what we do. We want to make sure we educate people to live in a healthy, active lifestyle. It's not a quick fix. It's not something you can come and do it for 12 weeks and then go back to your normal routine. Okay, this is a new routine. This is a new lifestyle. Okay, that if you want to look good, you feel good about yourself, and there's so many benefits. You know what? I love it. I'm joining. You're gonna see a new pair every week. Tune in. Don't forget to tune in. Alessio, coach, will be here every single week to keep me on my toes and to make sure that I'm following exactly what the plan to execute the plan. So I can't wait. If you want to join, come through. The link is going to be down below. But that's us. Before you go, Pia, remember clean eating? Clean eating. Eat your policy now. That's your breakfast for today. Okay? See? Coach even makes breakfast for you. This is the kind of service that I'm after. But guys, that's us. We'll see you again next week. Let's go. Stay hydrated.
Ia, ora leu te tau whakaika ia kua ia le whaingar sunga ia i coach ia alosio. Viti, ma le tamala le whasawa e whaingofi. Wa i se la se o to fine ia pia. E vai whaingofi e te or mele. As, ua. Ai mana ia, e whailai toi ngā ngofua ia maolo runga i te sau whai ai. Awana i aru te leila lo wa aru lo fo ila lo ti ngā ina. Ia, whatalo whali toi fo i mai o le tātou porkalame. Mai se fo ia le tapua inga mau se tātou tuno. Ia, mana ia tele nai kilipia mai se fo o tātou whaalo i loa ia. Mana tua. Kasi fo i lea vaenga ua tele ina. Alu tala vau wairi to tele. Ioi. O le matua tele o le ngā o le tino. Ia ma le fetala i le leile tu a ngā tau mawha te tau ona talia i lea taimi ma lea taimi. O rofa koe se o to whino pia. Ia i le tūlanga fo i leo le clean eating. O le clean eating. E le o lea. E le ai e le o le clean eating la lea. E o ia leo tau sisira mai koe kiki a wharbe pakeki. A le o le clean eating. O le clean eating. Ia. Gamalale ia pau falo le meu te fia ia ui e tausi ai fo ile so i fo maroloin a wala le tai au e kolungi au fai fa pea ia o warule o sva vadi fo ile ira o kama keke ngai fali i o ke ku fo ngale lunga keke fa pe hiro kingor keno mala maleleia ia se uso ia fatata matire lu ia me se tausi e taisis e kula kamanga mo keke fo ile ia a mai a o mala ia te val au mai ia se to lua han o le ready la wa faipula ia a wa ku waila markama fo ile le pese yoke ia nga pa wala yo me fo ile le tati fie le to sisi le mai ia wa fa solo ia fo ina taule o full tele o tai Oia lea. Ia, o le prokolame le nā le tauta ia ele ni vanga o le afiafi. Mai se foi o le nei aso ka fua, te ni toru Samoa. Ia, Samoa se longo le lei fo i tūlanga o tātou wa whatala noanga. Me se foi niso tātou tala mai Samoa me tātou update. Lala nā tau sisira me fsusu ia oftino. Ia o te le lava le lusi fo i le leo lo ia. Talu faipura le tai au, faipura le uri, faipura le afiafi. Ia, ai wha solo le tāru sifulua. Ke kolo le urpua. Para mangalo sila manga mo le tau tamali mo le tolo fa ngor por kalame. Mo auto u malava me se fo ni so tato ila to. E fo no man to fa nga ina mai ne tato kilipi fo ilungo le tato me so TikTok po fa peo. Ai lo fo sina video. After ila to le so ta mai tua. Ai fo sina video fo ile lo me lai. Ai tutu pu so tato ko tunu. Maniso tūlanga i te mana o whailoa. Me le lei, e le whape whae mōni tātou video a meka ki o wha spai le, sāre spai. Ai a whape te sila fia e ono te tau ona wha soa wha lawa i te le ia. Omi mai le tātou messenger le tauta ia e pola BluTV. Lofa te le atu mo o to uma, mo le tuwha malo ma wha te tele. Tātou company lango sua. Pacific Foreign, Maota, Samoa, service station, Goodman Freight, ringata fo i leo le Sione sa market, ia ma le te lea o nisi o tātou sponsors, ia i le vaenga, e le tātou vexilea, le tātou pemfante falunga, whabole mole, right. Ia e le tātou tuinga fo i o le vaccinations, i le aso tōnei nei. Leo le afatau ina mangele i le taulanga fatau i mangele o le whealo whani Samoa Vax le tātou whealo whani Samoa vaccinations a le tātou beta drive doctors e whaia la i le shopping centre a mangele la so tōnei nei drive through e am whaifoinga e ala koe whaisau shopping e whaifoina e awhi ai ia te tala le hava noa mo i lantou ia ele i mai a leo la tutui mai se fo i o le whanau mai le lima tausanga le suma le tasi tausanga Luma tonu wa le vaenga le fa yele swimming pool, le swimming pool nai mangele e wana ngalo ia ale na fo tuinga ia e siriare pui ai lo le tonga fitia o le u masau le lo le fo mai ale fa mai o le fo to fa fonga i fautuanga i la tou sa afia ia ai au mai ni tala le fo le mama ai o afianga o le fa mai ona o le so ninga ale tui pui ia ata ua lava siri pui ana i lo le tonga fitia por kamela ne vanga le fiafi au le tele to taimore nei whaasoro atu le nei po alofa te lea tu mo auto uma nisi fo ole a fofua mo toe fo i atu leu to mataliu leu to no whanga ia i le vaa le saune malanga tai au ia
o le tua lo faanga mo le po ale por kalame ele ngata o le fionga ya le minista le atino so ya lo pla fionga fo muina Wayne Fong mal fletua ya e mai se foi ya o le fionga foi le fletua ya Taupea Smith ya le ngata foi le lo fatu ai foi se anko le fionga ya nai po le fionga la una fusia ya misa Peter anai ma le fionga le masiofo ya nana pe afa peto e taliu le uto le no fanga manisi la fo yo ila tau o le maua ya fai fo ye ni si o le tau maua fo ile va ile so tai au to taliu fo ile e afa peto no o to taliu ile fionga yo le to ngai manisi fo yo fai pole ka peneto Samoa ya au le tia Samoa o mai mawoni ava no e to fo ye o ye fai nga malanga ile so tai au ta to pa ile te mi masani le fo tatou so tainga ma le fionga po le sunga i le au le mali toi le so teo ai mo le fiafi Asiata Pio Vaoliko ma le tautua lau BluTV pa soifoina ma e manuia